uratubwiye ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntibirarangira. Ntabwo birarangira. Ariko hari uriko aradukurikirana ashobora kuvuga ati ibyo bitararangira ngira ni by'abandi, ati jeho ubwanje ndabona karabaye cyararangiye. Uyu muntu nawe mumufasha iki? Uyu muntu twamufasha ko yakomeza kwizera. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwe ikaze inshuti namwe bakunze ibiganiro cya kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Gitondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza cyangwa umutaga mwiza bivana n'amasaha uriko uradukurikirana ugeze ko aho uherereye. Ni kano kajyo nyene tuciye tugira ko tuba ikaze mu kiganiro ijwi ribohora. Ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mutegurirwa na Prote Turakingo ariko kandi mukagishikirizwa na Prophetesse Jaja Janine. Abanje kwanyoteza nzana mushikanye hano niho abyagiye ndizira ko abatari bake mwamaze kumubona. Ariko kandi twinjira neza muri kino kiganiro duherekezwa n'ino ndirimbo nziza y'umukozi w'Imana Pastor Jean Claude Masezerano. Ariko bano mutambukanyi wiwe Fofo. Indirimbo yitwa Ni Yesu. Nuko bisanzwe tutabatebekeje reka dufate kano kajyo keza twakire umukozi w'Imana yatuteye iteka uyu munsi. Muramwibuka mu minsi yari hano n'uno munsi yagarutse. Cyo n'icyo mwaje urukundo rwisha dukunda canke abakunda mwebwe mukurikirana ino mbonesha kure. Cyane abakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ijwi ribohora. Umukozi w'Imana turabaramukije. Turabaramukije cyane. Yego mumeze neza. Turashima Yesu tumeze neza. Kuva muvuye hano no munsi mwagarutse urugendo rwagenze gute rwo kugaruka hano rwagenze gute? Rwagenze neza turashima Imana ko yatwemereye tukavyuka amahoro. Katwemerera tukagaruka none kuko hari byinshi tuba tugomba kugira ngo dutange. Yego. Uri hirya no hino ashobore kwakira biciye muri twebwe. Yego cyane. Dushozwa na Kristo Yesu. Amina. Nibutsa akazina kawe bariko baradukurikirana hanyuma ucugira ko dushikiriza ico Imana yaje ku mutima wawe uyu munsi. Amen. Haleluya. Ndabaramukije nkuko bisanzwe rero ndabipfuriza umunsi mwiza cyangwa se amahoro y'Imana ashishikari kuganza imitima yanyu. Ku mazina ni Prophète Janine Jaja uw'amahoro. Igikoresho cy'Imana ikoresha uko bigomba, ariko hamwe n'ibyo bivanye naho uri kuradukurikirana uri uherereye sinzi aho umubumbu kugejeje, ariko wizere neza ko Kristo Yesu agukunda. Hano nawe rero ndabaramukije kozi Imana wakoze kutwakira. Mana yo mujuru umugisha. Amina. Yesu kugirire neza. Amen. Rero hamwe n'ibyo turabanza gusenga. Sinzi umuntu wese aherereye ahari aza kumva ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ijwi ribohora mushikirizwa naje Prophète Jaja Janine. Ndakwifurije kugubwa neza, waba urwaye ukora aho urwaye, waba utarakira Yesu wumve kugurira umutima wawe kugira ngo ushobore kumwakira abane nawe. Reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushima Kristo wa Nazareti kubw'iki gitondo ciza. Turagushima kubwo kutwongera umunsi udasanzwe n'umunsi w'umugisha. N'umunsi uduhaye ngo tubunezererwemo kugira ngo tube tuguhumeka umwuka w'abazima. Kristo wa Nazareti nuko dukunda kandi dufite umugambi, kuko iki gitondo umuntu ashobora kuryama ijoro akigenera amasaha yo kuryama, ariko ntabwo ashobora kwigenera amasaha yo kuvyuka. Kuko kuvyuka ni ubuntu bwawe, ni wewe ushobora gushigikira intambwe z'umuntu.
Kristo wa Nazareti turagushima kubw'iki gitondo ciza, turagushima kuba wagiriye neza bakaba bagihumeka umwuka w'abazima, bakaba bakivuga izina ryawe Kristo wa Nazareti. None mwami twongeye kuza ngaha kugira ngo dutange icyo wadusize ku mutima wacu, kugira ngo buri muntu wese ashobore kwakira cyangwa se gutabagwa biciye mu ijambo nyene, kuko ijambo ryawe no ubuzima. Ijambo ni ijambo ri prophétique ku buzima bw'umuntu wese, yaba yorokomeye n'uworoheje, ariko ijambo ni ubuzima ku mwana w'umuntu Kristo wa Nazareti. None rero turakwengize papa uze kubana nacu mu uyu mwanya wose tugiye kubana tuvuga ijambo ryawe Kristo wa Nazareti. Ijambo ryawe ubwo riza kuvugwa, kumbure uwo rikoraho n'iryatubwira kwihana twihane, n'iryatubwira kwakira umugisha, buri muntu wese yakira umugisha wiwe. Urakoze Kristo, tukoretse umwanya wose tugiye gukoreramwo, uze kubana nacu. Icyo twase ni wa mugwanizi yanka ko abantu bumva ijambo ryawe Kristo uzobukoze, tubisabye twizeye izina ryawe gira Yesu, amen. Haleluya. Rero nshuti bakundwa, mu iki gitondo ciza c'umugisha, ni gitondo kitazongera kugaruka ukundi, ni gitondo Uwiteka aduhaye ngo tukinezererwemo, kugira ngo dushobore kuba tuvuga ijambo ryayo, tukavuga icyo yadutumanye. None nshuti, uyu munsi bafitiye teme ivuga ngo uyu munsi sinzi ibyo urimo, ariko mfite teme ivuga ngo ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntabwo birarangira. Birashoboka ko abantu bariko barabona ku iwawe byarangiye, birashoboka ko ubugwayi urimo umazemo igihe babona ko byarangiye ahubwo ugiye gupfa, ariko nje kukubwira ngo haracyariho ibyizigiro, haracyariho ibyizigiro. Iki gitondo sinzi aho umubumbu kugejeje, ariko wumve ngo mu ivyo byose haracyariho ibyizigiro, ngo ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntabwo birarangira. Nshuti mukundo waje kukubwira ngo baba babona ko byamaze kukurangirira, ko baba babona ko atani ico gishoboye, ariko nje kukubwira ngo ku Mana ntibirarangira. Imana iracagufitiye umugambi mwiza, Imana igiye kugaragaza ibyo iheraho ivuga ko bitararangira ku buzima bwawe. Birashoboka ko uri ku musego uyu munsi, uri mu bitaro, uragwaye maze igihe kirekire, bakubwiye ko kanseri yawe utazokira, bakubwiye ko ufite ingwara itazokira, ariko ngo ku Mana ntabwo birarangira. Nshuti mukundo, umva nkubwire, birashoboka bariko baraguca intege, birashoboka bakakubwira ko utazokira, birashoboka bakubwiye ko utazubaka, ariko nje gukubwira ngo Imana igira ibyiheraho kugira ngo ibereke ko bitararangira iwawe, kuko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nshuti mukunda, Imana ifite ijambo rya nyuma. Hari ibintu bine ugomba kubiranga umuntu yahamagawe na Kristo Yesu. Iyo Imana igukunda bitararangira, hari ibintu bine biranga umuntu yahamagawe, agahamagarwa na Kristo. Imana iramugwanirira muri bijya nyene bikunaniza, Imana irakugwanirira, ikugwanirira intambara zose, intambara uzi n'izo utazi. Haleluya. Ibyo ucamwa byose nje kukubwira ngo Imana irakugwanirira. Ikindi cya kabiri, ijisho ry'Imana riguhozaho, ijisho ry'Imana riguhoraho buri gihe. Imana ihora ikwitayeho, Imana ihora ivugana nawe. Imana ni umuvyeyi mwiza, niyo mpamvu Imana itaraba ngo ejo wakoze ibi, hirya ejo wakoze ibi, ariko uca bugufi gusa ukihana vyonyene. Ikindi cya kane, Imana nje kukubwira ngo isiba ibyo byose, igasiba ubwoba bakwimbiye. Imana igasiba byose, Imana igwana intambara uzi n'izo utazi. Abantu bakugwanye bakakugwanya buri gihe, ariko nje kukubwira ngo Imana ivuga ngo ntibirarangira kuri yo. Hari n'igihe ushobora kubona ko kukanyuma bitagishoboka, ariko ndakubwiye ngo Imana ntabwo birarangira kuri yo. Wowe ugomba gusa gukora ico Imana igomba, hayicije gukora ku buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu ibice 14 umurongo w'indwi wonyene. Havuga ngo kuko ngo hari ivyizigiro, kuko hari ivyizigiro vy'igiti, hari ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe ngo yuko kizokongera kunaga, kandi ibitontomya vyaco ko
bitazobura ngo naho umuzi wacu usazira mu ivu ngo n'igishitsi cyacu kigahera mu kuzimu, ariko iyo cyumvise amazi gica kinaga kigashamika nk'igiti kikiri gito. Ariko umuntu we arapfa akigira maherihe. Ariko nje kukubwira ngo nshuti mukundwa, iri jambo ry'umurongo w'indwi ngo kuko hari ibyizigiro, haracyari ibyizigiro, kuko ibyo uri kuracamo hari ubugwayi uri kuracamo abantu babona ko bitagishoboka. Ariko iri jambo riraduhumuriza ritubwira ngo haracyari ibyizigiro, ngo nubwo igiti cyotemwa kigatemwa ngo ariko kigifite umuzi hari indani, imvura nigwa kizongera kinage. Haleluya. Nje kukubwira ngo nshuti mukundwa, aka kanya wowe hari ibintu biriko biragutuma udashobora gukora umurimo cyangwa se udashobora kunaga, kuko hari igihe umuntu ashobora gupfa mu buryo bw'impwemu ukumva byose byarapfuye iwawe ukumva ntibigishoboka. Ariko nje kukubwira ngo humura, Yesu hari ibyo agira hereho kugira ngo babandi babona ko iwawe byarangiye, aje kuvyegezayo kugira ngo ushobore kugira gute kubaho. Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ese waba urwaye, waba unanijwe, wabuze n'amahera yo kuja kwivuza, ariko uyu munsi bari kuvuga aho urwariye atagiye gupfa, bigiye kumurangiriraho, yabuze n'amahera yo kuja kwa muganga. Wagiye no mu bitaro, uyu munsi wabuze no kwishurira, mbese baragufunze, kuko hari abantu benshi bafunze. Ariko nubwo bafunzwe, je kukubwira ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, aje kwerekana aho bitararangira ku buzima bwawe, kuko ari ifite ijambo rya nyuma. Haleluya. Ngo ku Mana ntibirarangira, ababona kutazubaka, uyu munsi hari karande yagufashe, uyu munsi hari ibintu byagufashe bikagufatira aha hantu nyene. Ariko ngo nubwo igiti cyotemwa kiracyafite ibyizigiro, ngo ko congera kikabaho, kikongera kikaba kizima. Umva akantu kamwe, hari igihe igiti gishobora kuba kiri kw'ivyamwa vyiza, hakaba hari kw'imishunga cyangwa se amapera cyangwa se imyembe, ariko ugasanga hari nk'umwana araje akabikutura byose, agatera amabuye, byose bigakorokera hasi. Byamara gukorokera hasi, nje kukubwira ngo umuntu yaza acamuraho agasanga nta camwa na kimwe kiriho, ariko umunsi umwe ngo kizongera kongere kinage, congere cyami ivyamwa, umuntu ashobora kugenda camureho agifungure ace yigendera. Nawe haracariho ibyizigiro. Uyu munsi wabuze n'amafaranga yo kwishura inzu, ariko hari abagutaye, hari n'umuryango waguhevye, ariko ku Mana ntibirarangira. Hari umuntu Imana ije huza nawe kugira ngo ishobore kugira gute akwishurire, akugirire neza, biciye ku Mana ibereke ko bitararangira ku buzima bwawe. Nshuti mukundwa, nje kukubwira ngo birashoboka ko abawihevye, birashoboka ubugwayi bwawe uyu munsi mbese uri kurambamba, uri kurarondera n'abafumu, hari abantu bagendana imiti, ariko nje kukubwira ngo Kristo Yesu ngo aje kuvuga ntibirarangira. Nubwo ubona uri ku kanyuma, ariko shishikara wizere ijambo Kristo Yesu yakuvuzeho. Shishikara wizere, ibi byonyene birahagije, kuko Yesu aje kuvugana nawe. Yesu aje kwereka babandi bagusuzugura, mbese mu murimo uri kurakora uno munsi hari ababona ko udashoboye, habona ko bitagikunda, hari amagambo bakuvuzeho, hari amagambo bari kukuvuga bigatuma ucika intege. Ariko ndakubwiye ngo ku Mana ntibiragira gute, ngo ntibirarangira. Nshuti mukunda, uhumure, biragiye kugenda neza. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe, Imana yaje kugiserura mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti rero, sinzi ibyo uri kurabamwo, ariko nje kukubwira ngo iri jambo dusanga no muri Yohana 15 umurongo wa 5, havuga ngo ni je muzabibu, ngo namwe muri amashami, ngo guma muri jewe, ngo nanje nkaguma muri we. Uwo ni we yama cyane, ngo kuko ataco mubasha gukora mutafise. Haleluya. Umva, igiti ngo naho cyotemwa, uyu munsi hari amagambo bari kukuvugiraho, uyu munsi bigatuma udakora umurimo neza nk'uko Imana ibigomba. Ariko ngo Kristo Yesu ngo niwe muzabibu, ngo natwe turi amashami. Ese uri ishami rya Kristo Yesu? Ariko nje kukubwira ngo guma muri Kristo Yesu gusa.
komeza kwizera kuko ngo naho igiti cotemwa kiracyafite ivyizigiro cyo kongera kikabaho kikaba kizima kikongera kigashamika imvura iguye congera kunaga kandi bari bazi ko bagitemye bagiciye none nawe uno munsi hari abari kugucira imanza hari abari kukubwira amagambo nyuma yawe mbese uragenda bakakuvuga mbese ntacu ushoboye mbese ntacu uzovamwo umuryango wakubwira ko ntacu uzovamwo ariko nje kukubwira ngo nshuti aka kanya n'aya masaha sinzi aho umubumbu tugejeje uri kuranyumviriza ugeze ariko nje kukubwira ngo nta na kimwe twakora ngo tudafise Kristo Yesu wewe mwizere gusa uko niwe muzabibu ngo natwe turi amashami ngo uguma muri we ngo nawe akaguma muri wewe ngo uwo niwe yama cane uyu munsi no wama usenga bariko baragusuzugura bakabona ko bidashoboka ariko ukore mukuri gusa no mu mpwemu ibisigaye yaje ko vyikorera ngo kuko nta kintu na kimwe tubasha gukora ngo tutamufise rero nshuti mukunda je kukubwira ngo umuntu yamafise ibyo yifuza ngo niyo byashaka gushikako kandi n'Imana ubwayo irafisa ishaka kugushitsa niyo mpamvu nakubwiye ngo irafisa igihere kugira ngo ubereke ko bitararangira ku buzima bwawe haleluya umva nshuti mukundwa hari ikimana gushaka ko hari aho ishaka kugushitsa hari urundi rugezo ishaka kugushitsako reka gukora ibyo wigeneye reka gukora ibyo ushaka wewe reka kucika intege n'amagambo bari kukuvuga ariko umva ngo Kristo Yesu abe muri wewe nawe ube muri we ubwo rero ushaka gukora ikintu cyose ariko ngo Imana irafisa ishaka kudushitsa irafisa kugomba kugushitsa hari urundi rugezo igomba kugushitsako umukristo akwiye kwama senga abaza Yesu ati ibintu byoba bibintu ndoma gukora nibyo umugombe bwawe nibyo ushaka ko nkora Yesu ari kumwe nawe Yesu turi kumwe ngo kuko tutamufise ngo nta na kimwe twokora nta na kimwe twoshobora uyu munsi benshi barabona ko bashoboye uyu munsi benshi barabona ko uyu munsi bakorera mu mbaraga zabo ariko njye gukubwira ngo nshuti mukundwa ngo ba muri Kristo Yesu nababe muri wewe azo gukoresha iby'ubuhizi nubwo abona ko bidashoboka ariko yiraje kubereka ko bishoboka haleluya uyu munsi sinzi turi kurabamwo sinzi uburyo uri kurakora ngo ariko Kristo Yesu abe muri twebwe ngo natwe tube muri we ngo kandi uwama wari muri we ngo yasenga iranamwumvira iyo usenga ubaza Imana tasema nibyo ndiko ndakora nibyo ugomba ko nkora ariko nayo nubwo hari ibyo igomba ko hari ikigomba kuri wewe kugira nayo gugushitse aho igomba kugushitsa haleluya nshuti mukundwa rero nje kukubwira ngo birashoboka ko baguciye intege ariko kora Kristo Yesu icagomba kuri wewe nuko aba muri wewe akanyengetera akabana nawe ukabana nawe ukavugana nawe ukagendana nawe muri byose ibyo ukora byose gerageza kwiyubara kuko Yesu ari muri wewe nta na kimwe utoshobora gukora kandi abo bantu iyo baba muri Kristo Yesu abakoresha ibihambaye abakoresha ibyo abantu bazi ko batokora kuko Imana ikoresha uko igomba kandi ikora ku mwanya wayo ikora no ku munota wayo no ku isaha yayo rero nshuti mukunda je kubwira ngo gerageza kwizera nubwo bariko baraguca intege ariko ngo ubw'igiti cotemwa kiacafite ivyizigiro cyo kongera kikabaho kikaba kizima none wewe rero ubwo Kristo Yesu ari umuzabibu ngo natwe turi amashami emera Kristo abe muri wewe ugendane nawe ukorane nawe uvugane nawe uyu munsi ntugakora ibyo wigeneye uyu munsi ntukiyumvire kuja kwiba guca ugenda uko iyo ugiye ukakora ibyo Kristo se ntabari muri wewe ariko ari muri wewe hari impwemu hari ijwi rikubwira ngo ya ibi ni bibi Yesu kuko ari muri wewe ugendana nawe iyo ugendana nawe wama wiyubara buri gihe mbega uyu munsi uri gukora gute uri kugendana nande uri kuvugana nande uri kwicarana nande uri kwizera nde ariko izere Kristo Yesu ko ari mu ruhande rwacu ngo nta nico tuzoba mu bugwayi bwawe mu bukene bwawe hari situation itameze neza urimwo ariko nje kukubwira ngo izere Kristo naho babiko baraguca intege Kristo Yesu abe muri wewe nawe ube muri we bigiye kugenda neza rero nshuti bakunda ryari iri jambo nari nkuzaniye ryo kugira ivyizigiro
ivyizigiro, birashoboka ivyizigiro ukaba warabitaye uyu munsi, ariko nje kukubwira ngo niba Kristo Yesu waramwizeye, ukizera ko aba muri wewe, ukizera ko agendana nawe, ukizera ko avugana nawe, komeza wizere iyo Mana nije kubikora. Izo bikora bose babireba, bya bindi babona ko bidashoboka, bwa mariage babona kutazokora, kakazana kutazoronka, uyu musara amadoshi yawe bubitse, ariko Kristo Yesu ukari muri wewe agomba kubana nawe, ngo naho igiti cotema cyafise ivyizigiro. Haracyari ivyizigiro nshuti mukunda. Ushobora kuba uri kumusegurira munsi, ushobora kuba vyanse, ushobora kumaze igihe kirekire, hari ubukwe bwawe bwarapfuye, ariko nje gukubwira ngo ba muri Kristo Yesu nawe muri wewe byose bigiye kugenda neza. Rero nje gukubwira ngo wizeye ko uyu munsi uri kwizera nde? Uyu munsi uri kwizera oncle wawe, uyu munsi uri kwizera tante wawe, uyu munsi uri kwizera pastori wawe, ariko nje gukubwira ngo wizere Kristo Yesu. Wite ku magambo bavuga, ariko wite ku cyo Kristo avuga, kuko twavuze ngo hari by'abantu baheraho babona ko iwawe byarangiye, babona ko bitagishoboka, ariko Kristo Yesu hari byaje guheraho yerekana ko bitararangira ku buzima bwawe. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, wumvise ijiri jambo, ndazi ko riza kugukomeza. Sinzi ibyo umaze igihe urimo, sinzi ibyo umaze igihe ugenderamwo, ariko nje kukubwira ngo aka kanya ndumva hari abantu Imana igire yerekane ko bigitararangira. Ndumva hari abantu uno mwanya nta nubwo dushobora kuba turi kumwe, ariko ni jambo, ni ijwi ribohora, ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, ijwi ribohora. Ushobora kuvuga ikiganiro kikagufasha, wamara kucumva, wamara ugomba kwakira Kristo Yesu kugira ngo abe muri wewe, kugira ngo ni umuzabibu nawe ngo ubishami. Haleluya. Birashoboka ko rero nubwo bimeze uko ba muri Kristo nawe muri wewe, ngo nubwo igiti cyotema amashami bakayaterera hasi, byose bagashira hasi, ngo yacariho ivyizigiro. Rero nshuti mukundwa, izere ko Kristo Yesu ari muri wewe. Niri jambo nari ndakuzaniye nshuti mukundwa, sinzi niba ryo gufasha, ariko nzi neza ko rishobora kugufasha, kuko ni jambo, ni ikiganiro twise ijwi ribohora. Wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibabere maso, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ryari iri jambo, mwakire ijambo ry'Imana neza, mwaraheza giwe cyane. Amen, 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 amen. Murakoze cyane kuri ijambo ryiza mudushikirije, ndifashije imitima ya benshi n'umutima wanje urimo. Ariko kandi nk'ibisanzwe muratubwiye ngo ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntibirarangira. Ntabwo birarangira. Ariko hari uriko aradukurikirana ashobora kuvuga ati ibyo bitararangira ngira ni by'abandi, ati jeho ubwanje ndabona karabaye cyararangiye. Uyu muntu nawe mumufasha iki? Uyu muntu twamufasha ko yakomeza kwizera. Twavuze ngo ababona ko byarangiye, situation yose ari karabamwe, bakabona ko byarangiye, uyu munsi nta nashobora no kuri kwishura inzu, uyu munsi bamwe barashoboye n'ivyiwe, mbese hari n'abatunze bakabasohora hanze, ariko ngo ntibirarangira ku Mana. We izere gusa Kristo Yesu, ni wamwizera ukirinda gusa gukora ibinyuranye n'ibyo Kristo ashaka, aje kubereka ko bitararangira. Hari abandi bantu usanga barakora n'akazi kakaba karahetse, kwambara n'ikibazo, gufungura n'ikibazo, mbese bakirirwa no mu nzu ko bataronka n'ukuntu bideplasa baje gutembera, kuko babona ko ibyabo byamaze kurangira. Abo bantu nabiri ijambo riraberekeye, byose riraberekeye. Biraberekeye kuko bivanye no buri muntu wese situation arimo. Uwa buri mu nzu kamara igihe bikanka, ariko umusaragumana gutera intege, urashobora gushingura ikirenge ukava aho nyene uri ugatera intambwe, urahura n'umuntu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Urahura n'umuntu kandi Imana mu guhezagera hari ishobora gukora ubwayo n'ibyo ishobora gucisha ku muntu cyane. Hari abantu Imana yahaye uburyo, ariho kandi bakaba nabo bataragira umutima wo kugira ati ujya muntu ko tubona ari ikintu abutse, nkaba mbona icyo akeneye se amasengesho cyane, ahubwo akeneye igikorwa kigaragara. Abo nabo bubahanura iki? Abantu nabahanura ko boshobora gufata umwanya bakamedita, kuko wibuke Yobu yarafise ibintu byinshi, ariko rimwe na rimwe umunsi umwe wonyene, ariko we yarafite umutima wo kubitanga. Umunsi umwe
Satani agenda kubwira Imana ati burya hajya we mwaka bigabira yo bitakuvaho ariko Imana ko yarize umutima wiwe amuga ati ariko je kukubwira ngo uyu muntu afise ibi bintu ntagire umutima wo gufasha nukuragire ndamwinginze mu mbabazi z'Imana yame yibuka ko byose bitangwa n'Imana kandi niko yabimuhaye niko ishobora no kubimwaka ariko agerageze arabe ko icyo adafise yibuye ubusa ashobora kurara afunguye hari umubanyi we aradafunguye ejo agasajya kwibarabara ngo hajya nakurazi ko atarayafunguye n'abana biwe ntibafunguye iki kintu uzokibazwa ugomba kumenya ngo urugingo rwa mugenzi wawe iyo rugize ikibazo nawe wumve kugize ikibazo nukuri nabahanura mu mbabazi z'Imana bagerageze ivyo bafise bagire umutima w'urukundo bahaba abantu badafise udafise ahe mugenzi we nico Imana idusaba ko naho bise vya mirenge udafise urukundo ntaho bizokugeza kuko ejo vyogenda ukabibura ugasigara nawe wibaza mbega vyagenze gute ko wari ufise ni benshi tuzi bari bafise ibintu byinshi ariko uyu munsi bari down ibaze uyu muntu rero yabaye atafashije mugenzi we kuko isi irazunguruka ni nk'isaha urushinge ruzunguruka ariko ugaca usanga uyu munsi uwo wagiriye neza ariko kugirira neza nawe aributse ati ndavyibutse ko hari icyo yankoreye yego nawe agaca abikora icyo ni Imana dushaka nuko mu gusozera kino kiganiro aba bantu bihebuye babona yuko ivyabo vyarangiye babona yuko imbere n'inyuma ataco bafise atano bakigera ndetse bamwe muri abo bakaba baramaze no gutakaza ivyizigiro bamwe baragiye ku bapfumu vyaranse abandi bagiye mu vyumba vy'amasengesho naho biranka burya bahitamo n'ingingo yo kwigumira mu mihira ati twe turindiye gupfa bamera kumwe kwa Eliya ariko Eliya vyarangiye Imana icimurongo ikiri kintu kimufasha n'uyu mugabo w'aba bantu bafise ico Imana yabahaye rero kandi bakaba batariyumvamwo kurekura ngo bafashe bari abandi bantu bakenye kuri sengesho kuri aba bantu ibiri yose huzwe n'isengesho tuje turangiza reka dusenge Imana data mu izina rya Yesu turagushima twongera Mana tuvuga ngo urashoboye urakora ivyananiranye urakora gakomeza ibyanse gukomera mu izina rya Yesu Kristo ahari intambara ukazibangurukanya mu izina rya Yesu turasenze muri aka kanya kugira ngo abantu bihevye ubahe ivyizigiro vy'ejo mu izina rya Yesu ko twabwiwe ngo nubwo igiti cyotemwa ngo haracariho ivyizigiro ngo cyo kongera kigashibuka kikaba kizima ngo hari umuntu yarararira ariko igitondo kimwe akazindukana amashimwe ugahindura amateka ku muntu Mwami Yesu Kristo hindura amateka y'aba bantu bananiwe hindura amateka y'aba bantu bamaze kwiheba mu izina rya Yesu gira ico ukoze kuri bo kuko bitararangira kuko ububasha bwawe urabufise Mwami Yesu Kristo ukoresha ugomba Mwami kora ku mutima w'abajya abantu nyene babifise kuko niwo bubitanga Mwami bagira ico gukora mu izina rya Yesu Kristo uyu musi hari imfuvyi ziri mw'ibarabara zarabuze ikibifasha kandi hari abantu babifise ariko umutima batarawuronka Mwami Yesu ndakwingize kugira ngo ubugurura amaso umutima wawe Mwami Imana uworoshe nk'inyama mu izina rya Yesu Kristo babone gufasha Mwami Imana uzobukoze hari ijambo rivuga ngo nari ngwaye ntiwandavye riravuga ngo nari imvunzwe ntabwo wandavye ngo nari ndushe niwanduhuye ngo nari nambaye ubusa ngo niwanyambitse ngo nari inyotewe ariko niwampaye amazi yo kunywa ariko Mwami Yesu girira neza aba bantu mu izina rya Yesu Kristo ubaye gukora babone ubugombe bwawe Mwami babone ubugombe bwabo babone ko bashoboye uko bariko barakorera mu bwenge bwabo ariko uyu munsi Kristo ijambo ryawe yavuga ngo icyubahiro cawe ngo nta n'umuzogiha none Mwami Yesu ngwino ubane n'aba bantu aba bagwayi bakize abarushe n'abaremerewe ngwino baruhure mu izina rya Yesu Kristo girira neza buri muntu wese urushe unaniwe urwaye uyihevye uyamaze gutivyizigiro Mwami ndamuteye intege mu izina rya Yesu ijambo ryawe riratubwira ngo bazizera ibyo wakoze ngo bazokoreshwa n'ibirenze ngo kandi abazi Imana yabo ngo bazokomera ngo nibamara gukomera ngo bakoreshwe ibitangaza
aba bagwaye rero databuja Yesu Kristo mwami Imana ijambo rivuga ngo tuzorambika ibiganza ku bagwayi bakire mu izina rya Yesu natuye ijambo hagaze muri autorite yawe n'ububasha wampaye n'ubutwari mu izina rya Yesu ugwaye yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo unaniwe yakire kuruhuka kubw'ijambo ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ijwi ribohora yakire kubohoka ibimuboshe bimurekure mu izina rya Yesu Kristo harabananijwe n'ibyaha bitandukanye ariko mwami ngwino bagenderere kuko bitararangira kuri wewe nubwo ibyaha byabananije abantu bakabona ko babaye ruhebwa ariko ngwino wongere ubagarukire Kristo uzobukoze Yesu none mwami Yesu turasenza kakanya dusengeye mwese n'igihugu cacu turasengeye buri muntu wese kuva ku nzego zo hejuru gushika mwami Imana ku nzego zo hasi mwamubagirire neza nabo uhoraho ubane nabo ukijambo ryatubwiye ngo umuzabibu ngo natwe turi amashami ngo kandi ntacyo twabasha gukora ngo tutagufise mwami Yesu Kristo bave mu bwenge bwabo ariko bumve ko ari icyo ugomba ko bakora papa hari icyo ushaka naho ushaka ko bashika mwami Imana ubikore kwiyubahisha urakoze Kristo wa Nazareti urakoze kutugiriye neza urakoze ngiye neza buri muntu wese w'ikiganiro uzobukoze Kristo tubisabye twizeye izina ryawe gera Yesu amen mukozi w'Imana tubashimire cyane kuba murakoze cyane mugaburiye ubwoko bw'Imana kuri uno munsi amen nizere yuko rino jambo rifashije imitima itari mike nizere ko kandi n'ikindi gihe nitwongera tukabikorako muzotwitaba kugira ngo muganire ubwoko bw'Imana cyane gose ijambo ryayo cyane gose abantu baramaze gukunda cyane ijambo bamucisha kuri na televiziyo ugendero Imana igushobotse ibikorwa ndazi ko mu bize byinshi ntibizobatware ngo mwipagire kugaruka kugaburira ubwoko bw'Imana dushobozwa byose na Kristo Yesu niwaduhe inkomezi amen reka tubashimire murakoze cyane nuko nshuti namwe bakunze bariko murakurikirana kino kiganiro ijwi ribohora gica kuri Transistor Ministry TV mutegurirwa na Joe Protect Rakingi ariko kandi mukagishikirizwa n'umukozi w'Imana Prophetesse Jaja Uwimana hano kirangiriye ndazi ko nafashijwe nawe wafashijwe ntucigumize ko rero rungikira abandi bigana bahezagiwe nkuko bahezagiwe tuze dusubire duhure mu bindi biganiro bizokurikira naho gutaha bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.